A doktore? Evo sam papirić nastavnici i ona me izbacila sa časa i poslala kod direktora. Onda je direktor pogledao papirić i izbacio me iz škole i otišao sam kući. Neobrazovani delikvent. Onda su mama i tada pogledali papirić i izbacili me iz kuće i otišao sam kod strica na gradilište da radim za pare. Onda je on pogledao papirić i dao mi otkaz i završio sam u ulici gdje sam naišao na huligane. Zaposlen bez zdravstvenog osiguranja. Onda su oni pogledali papirić i premelili me. Jasno. Da, dovoljno sam čuo i vidio. Čuj me, dete hrišćansko, odgovori na pitanje